Yeah, Joel in Lakwed TV and la did the band near Matine ati ikaberu makilwoni Paboo Town Council. Now, gen motika time ingeka ka inikit motika nena kere tuku furutu matuma an kono pol kar party lok metoko ento achung tin pika ka kotari ken mawunge chingjui ene dor lok metoko chi Lakwed TV near Matine wanati Paboo kama tuku tuke ikin Paboo FC kachel ki life skills FC ma kon gutugo ero gutugo chokom cho ngat mo ke ken pe America no lochi kom la wore machalo Paboo United watie ka yupe pitugo madet mageloni pana sport o Panaliga ma julme pana sport ene chungpere kachel ki gulu country dare kerbedi watugo nil 0-0 eto adugine peraj pian waneno talent uneno ngej mabejo machalo Paboo United aneno ni lutugo ni tigi kero metugo level malamal ngeo nyingwa chako life skill no watika fonyo dano ge talent je mukane ma watika neno ne ni level mo dilu miero ile life skill wabino wago draw scenarios mukano berutie and then next time we are going to win pian to home team netika karwa advantage mo ne berutie home team chi wabe yubo wa deal wo beta be chi man kono tugo magen gitika tugo kun gi yupe kereme tugo Panaliga matiga bino chokchoki chi ngeo kai chiga doni tugo matek tek olo to pier tek ni olo ke tem choi kon ki chele riomo kenyu chi dong olo to ka oi karne no in itie ki gubu onyo ki skills marwate olo to no gaining experience mo kidong beno fitness level noti rom marwate tukulere menoni meripo nyombe yupe metukuman me Panaliga matieni ni chakani ni piari wario eduma beach na bungwen katukuman begin friend match watiku karwa anen diri watika karo lego pian wangeni diri gitika kwero idi chigi inviting one child life skill mia wachetwa participating ikue ene chia mero foyo Panaliga me Paboo United miluwa itugo friend match ene at least omiyo la phone mabe e community in a short run wabiro bene machalo Paboo United watugo bene katwere we regional league miru waneno watieni chochoke bene watugo we Uganda Premier League watiga nene level mo dile amoro ala betie talent team adire amoro pega waye matiene finance walego fan tutwala joma chako Paboo United tien level meo dilo chero no level money mano mero waro mano focus in loka waro kai bino kaneno dilo pe wot kirizale jibane afoy matek mejola wa afoy matek afoy bu pe bino ojolo wan maro matek afoy matek an la did the band in Matini Lakwed TV atika chungpi Ken Kotari ma ene polkar door spots Lakwed TV.